Shubor nakaslem jong unongsan hima. Deputy CEM ke KHADC ubah pensyengan NCM, ulaong bamariadap notify ke select committee, kumu chairman unlumno yang jingalang banekran ban penbit penbiang yang kaipot ke delimitation committee. Ulaong baka samoy kan kut ha unailar, bat baka election ke KHADC bat GHADC kan daibet ha kejuk ke samoy, watla kalak ban suki ke kam jong ke select committee, kamut pat bade ban penjalan yang ke samoy. Hendai kan syong ha ke jingsngau jong ke sorkar bat ulat, namar ke jing penjalan ke syong bet ha ke bor ke sorkar bat ulat. Oi ka kam ke banding kong kalong ba na kaliang ke legislative nanti na discouncil kan haban notify ya ka sila committee na try by tomorrow masay nga try ka notify and nagla notify ya ka sila committee ha ka bangang ng chairman ngin sa convince waning kong ya ka first sitting juga sila committee ban pegnya gini berkenika propose constitution amendment rules. Kabalong kikat kumka report jongka delimitation committee. Hadin nang ta ngathalai nagalyang jongi. Nila pan jingmut shushu yaki porlok MDC hangne hang pai sela idon kampan ai jingmut. But ngathalai hadin bagi ai jingmut lang ki porlok MDC ne nakiwi-kiwi stakeholders ngamong ba wat ki ripai ba rungi nang namala ay ka sila committee nang apan ay lati ki ti hadin mangla sutu ba nilayo ay abuse jong baro bar lapan baik bahana dong sedong dan nginsa convince ya ka special session ban pas ya ka ni ka constitution amendment rules jong ka discussion ini namar ba katem jong ili ka akut huni August ngatrai gat bala ngin haple employee hi tang bakasyong convenience juga parlok member ru kan ugas ni ke bagin khot harai ngamar baga election kan long hakaju ka samoy haka bakut hi ngatharai supus menda kada ka select committee jungi ka suki than kamut ba kinhap extend bait kasyong haka jusngo jongka sarkar paru governor namatani ka extension kamsyong ka bor jungi ne ka bor jungno kasyong ba hau gobernur bat ka sarkar ila bandon atli ki option nang ni way let's say kala bandong baka sarkar kan ailat biang yangi ban le koi kan ni ban up ya ka new constituency ne phimnang batai ba ka sarkar pade kala bandong ba imat ban up siap kan ni gamlong kapor ka don kam kerki ban penlong ye election let's say kila ban go ahead daka all constituency ru te hangne ka mot ba ban delay election nama election ka syong ka sarkar baru gubernur ban extend kendai ngasutu ba ladaki extend makdaru kin have extend betang hadu ban dadep no election kloi kat bala te haji dei perka Jenti Hill District Council pada pada suppose minta ka Jenti Hill District Council kalong unanimous ban pas ya ka constitution amendment rules ki kila ban lek daka new constituency dan ngiru dang ila ban lek ploi kat bala ngilek daka new constituency hendai kanong kta ya ka election ban penong ploi kamu ke election la ban long ploi ru hendai ladang ngadep hakapor babian kalong bidaka bat mai dakam dep kapor babian kalong bidaka barim